Mamaredy apela matavevita. 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 Tikiniako ko tsy tafieritreretra anao za fanafaky loatra raha ny aignako tsy adisoako zaho tsy nanambita fa zaho zegny fakajo nandadila. Izy koa tsika mahita vahintsika ty ary zay mitovy atsika jiaby koa manana fagnontaniana maro be ho andentoniana Mamaredy agnisan'zegny hoe Mamaredy sy l'IGRV député Facebook, Mamaredy koa niady tamin'ny Poupée Taylor, Mamaredy koa ny amin'ny Facebook ao koa gauche à droite Mamaredy dia manana fagnontaniana ho an'ny Mamaredy atsika dia magnano fisaorana anao nageky ny fagnasagna ny eto amin'ny Poincaré za koa tsy diso efa intelotelo donc rendez-vous zay vo tegna izy amizay mbala tsara Mamaredy ino vaovao ino maresaka miarabanao zay eto amin'ny Poincaré. Ia, faly miarabanao Jean-Luc, faly miarabanareo jiaby tokantragno any koa zay mpagnaraka ny fandaharagna ny Jean-Luc Poincaré. Aloha tsika ikoragna iresaka akanjo agnisan'ny mahafinaritra zay fa mizahanao za moa tia magnangy misanjy dia tizy io ty zegny lamba taillé izy koa mety ambara Mamaredy. Ia, Mamaredy moa zany miara-miasa amin'ny STD Galerie Boutique, zay boutique ao be oririko ao, zay mampiakandro an'i Mamaredy fogna chaque fois na manao clip zay na fampisehoagna na zay zavatra ataoko dia STD Boutique zany no nampiakandro anahy hitanao tsara be sho. Ouais. Dia dikan'izay zegny za koa tsy diso sady koa no mampiakanjo député Facebook boka mbola koragna mikasika atsika fa ny idirako voalohany atseniky misy clip iboaka maray zay clip izay manao koa mikasika zay ino loha teny hira zegny niboaka io Mamaredy. Ia, iboaka maray clip io boka rapitro vendredi velogno hoe na tsisy anao zegny za velogno. Ia, zay zany titre ny hira iboaka maray fa mandehandeha izy amin'ny TikTok ao fa manao raha moa tsy mora dia zao zany zay vao fotoagna agnomezana izy ho an'ny mpankafy jiaby. Aty Iova Lucas ty Iova tontolo ve ianao? Mety be ho anao ny Caméléon Madagascar izay mivarotra t-shirt, short, robe, satroka, sac, coton zato isanjato, lamba matevina tsara, kalitao azo antoka. Caméléon Madagascar misy ho an'ny ankizy na ho an'ny olodehibe, lasivavy, modely tena miavaka. Manatona ny botika izay akaiky anao fa efa miparitaka manerana ny nosy ny Caméléon Madagascar. Ho antsika te hanjifa na tsy dio ny pejy Caméléon Madagascar raha te commande manokana ianao fa ho tonga soma tsara ny amin'ny toerana misy ianao zany. Tsy fao ary ny vita malagasy tsara, mora no sady mateza ny vokatra Caméléon Madagascar. Le roi du camouflage. Taxi B, toujours garder l'esprit de la fête. Artiste zegny miaraka amin'ny AS Production Mamaredy mbola koragnitsika zegny baka io fa fagnontaniana voalohany ino mahatonga Mamaredy ataoko hoe agnatin'ny un mois tsy maintsy misy buzz foana mandalo mikasiky Mamaredy agnatin'ny Facebook. Agnisan'ny faramparantro igny anao sy Poupée Taylor ary ka fataoko raha nandalo anao nagnano publication ny show nataonareo dia hoe guichet fermé dia nivono amizay Poupée Taylor fa hoe tsy baka aminao na viazo ino navian'igny mahalo igny ata fandraisanao izy anao tiady Mamaredy. Non, jamais. Quel film tegna zava? Raha misy olo farany tsy tia ady na amin'ny fiarahamonina olo mifantatra za tia ambadika na amin'ny Facebook na amin'ny réseaux sociaux za voalongany olo tsy tia ady fa efa ela loatra zany zay raha ataoko zany dia efa kotsogna Mamaredy zao ino antegna moa zany olombelogno ary za tamin'igny tsy hoe niady taminazy fa namaly kely izy fogna nametsaka izy tamin'ny plasiny satria le raha zany commence fa trop be ary za tsy nifamaly taminazy fa napetrako tamin'ny plasiny fogna atsika Poupée volaniko niveau de vie ntsika tsy mitovy fomba fiaignantsika tsy mitovy olo hafa no tokony andeha hidivanao fa tsy za
zay zany nisehoan'igny ary le hoe resaka publication guichet fermé izy moa niarantsika nahita igny fideny Mageso tao Ankatso nangalam-panakanto maromaro dokoely de zay zany nisy antaona moa tsy lazako hoe guichet fermé zay tao na avy tamin'iza na guichet fermé izy de igny zany fa matetika fa tsy zakan'olo ary za tsy nifamaly tamin'igny fa namaitsakisy tamin'ny place midingatsika amizah hoe karaha direct fa karaha zay satria raha jiaby zegny isany toniagna izy ary mbala misy koa baka io fa andolo somary pidianako amizay voalohany amizay azafady normalement monka tokony hoe biographie fa biographie nefa tsy kamo fotoagna jeté amizay efa natsidikinao akeo mamarety baka toliara avy lanao de mipetraka tatamatavy fa tiako tantaraiky zay mihitsy hoe mamarety avy toliara teraka toliara ia za boka Ambovombe Androy Tandroy zany zaho pure mihitsy teraka tambovombe fa remandraha fiera hoy aminazy fiera tegna fiera za Tandroy pure Tandroy pure tsy mitapodrano de zaho amizay zany ray aman-dreniko amizay nitady tatamatavy de nipetraka tao zahay nianatra tao jusqu'à zay viavy be io fefa nanomboka niditra tagnatin'ny sehatran'ny la musique ty amizay zany no niakarako teto Antananarivo vao tamin'ny 2021 ngamba zay nipetraka teto d'accord namoka zay fiainagnanao zay koa agnisan'ny tiako hoantoniagna ary ka niregniny koa zay mamaredy alohan'ny nagnano ity resaka la musique ty agnisan'ny tegna ny hoe nagnano amin'ny resaka velontegna resaka tady vola regninay magnano resaka organisation maro samihafa marigny zay mamaredy ia marigna zay za zany tatamatavy taloha anao madio jour ty zegny navy nijaly karaha zay matreka ampoly fotoana ia efa avy nijaly zegny za tsy nijaly be karakory fa za zany vao niala nianatra zegny za fa nitady vola za mangala artiste zegny zany tady volako voalongany zegny natonga za mahay artiste jiaby amizao io fa tsy hoe fa za nihira vao naindreo fa za tatamatafy fa maka artiste fa manao spectacle ambanivolon'ny folo piety fenerive jiaby tamatavy ray manontolo zay zegny asako taloha iny zegny le natonga anao fa hoe aloha za hitrika resaka mozika natonga zany itrika tagnatin'ny search la muzika karaha nanombo fagnizio nanomboka za mbola kely za mbola kely za mianatra za mamorokira fa agnatin'ny kahieko ary tegna matetika mabedy za mampazahoako miza-piampianaragna za zany fa tia la muzika tsy zay de agnontanian'olo za ampianaragna ino carrière envisagé le vo mihitsy za artiste karaha zegny de tamin'ny 2015 za voalohany hoe ihira amizay de nitondragna mbola kely za tamizay nitondra agnarana hoe Redline zay de nagnanognano clip tsy fandapanjako tamborin-dranomasina tamatavy de même pas un an za fa nijanona le raha zany karaha hoe rêveko zany de nataoko de tsy de nisy vokany zegny tamizany de nijanona za amizay zany rehefa nanambadian'ny Lily Gervais de miteny Facebook nahita izy valongany tatamatavy zay amizay niaraka ny fanambady izy moa izy fa nalaza igny de niaraka occasion be ho anavaka satria izy n'olo izy koa hitako manosika artiste de ahoana moa zegny hoe zavadiny tamizany no tsy atosiny de zay ro amizay nanapaka décision karakory hira amizay anao atoizanao amizay revinao redy ok volagno toiziko amizay ko anao magneky izy de zay ro amizay niaranagnano izy de para tamin'ny 2021 zay février 2021 za namoaka hirako voalongany nitondra agnarana hoe mamaredy za namoaka hira tojiky ny tiako reggae zay dina tonga le agnarana atao hoe mamaredy natonga le agnarana mamaredy mama moa vehivavy ampela zany ampela izy aminay viavy modely de red couleur rouge c'est ma couleur préférée couleur tiako zegny couleur tian'ny la famille ko jiaby mamako zokiko jiaby mena fôra antsagnonay raha ohatsy akagny tamatavy de zay de le tao mamaredy sady mena mahazo de dika zegny izy koa mikoragna mamaredy de vao maika sarotro be nitsy koragna Lily Gervais izy volanao zay hoe misany en départ izy tamin'ny resaka carrière anao resaka la musique aby ty nefa aleko izy kanao volagna teo tamin'ny zahay teo tamin'ny za mbala azy hoe dika zay karaha passé nareo mavoly ankitiny tsy anareo voly ankitiny Allô?
Oui mame, izy koa kony fitiavako anao kony siramamba la mafaiky divanao. Fa karaha ty mame, fa lany koa bazary Mampitsika anareo andafy marigny raha karaha zigny Ho antsika jiaby ivelany Madagasikara, mipetraka ny confiance atokisanao zay tia Madagasikara. Izy koa zay efa mivolagna hoe lany siramamy, lany kosintsaky, sy mahigny koa tsy nahampy mila ampiagna manomboka izy io ty miaraka amin'ny Sainte Bazary. Zegny no azo antoka comme raha jiaby zegny antiantsika atao. Ny agnaty Sainte Bazary atsika afaka mividy entagna. Sainte Bazary afaka magnano livraison ny entagna jiaby zegny nividintsika ao. Baka io ny agnaty Sainte Bazary koa dia afaka récupérena en point Sainte Bazary zegny ny entagna zegny vidintsika jiaby. Akora atao mampiasa izy tsy dia ny plateforme atsika www.saintebazar.com na koa télécharger koa ny application tsika amin'ny Apple Store na koa amin'ny Play Store. Ary tsy dia koa ny page Facebook tsika Sainte Bazary. Mety be aminay ty Madagasikara ny fampiasanareo avanay zegny eny andafy agny ity plateforme Sainte Bazary ty satria efa tsy vola eky no tadiavinay fa ataonareo achat de alefanareo aty aminay. Dikan'zegny mety ho antsika jiaby zegny plateforme Sainte Bazary zegny. Ho antsika zegny hoe izy io no fampiasa ity plateforme ty dia ampiasany code promo P carré zegny ny azahoanao moins 10% agnatin'ny entagna zegny ny vidinao agnatiny izegny. Zay tena tsisy nino la famille andafy azo antoko raha jiaby mety be amintsika jiaby Sainte Bazary. Makasika ny miaraka sy tsy ny miaraka aleo zany igny mijanona vie privé ho ana satria za zany fa tsy tiako tsony hoe resaka relation ny fitiavako na aminiza zany andeha aseko réseaux sociaux satria matetika zany fitiavagna to réseaux sociaux tegna be mpamosavy be de aleo zany tazomiko ana hoe miaraka zay sa tsy miaraka zay zany tazomiko ana zany igny fa igny moa zany efa hitan'olo fogna anay hoe karakory mamaredy agny karakory izy taloha karakory izy amizao fa aleo zany iny tazomiko ana. Faramparany agnisan'ny regny koa zio ty dia anao tafiditra agnatin'ny label AS Production. Anao koa fandehany zay koa? Ia, za taloha moa zany za reka fogna mandeha reka izy teneniko igny za fogna mandeha reka fa amin'izao amizay zany za tamin'ny 2024 ty nanomboka niditra tao agnatin'ny AS Production. Dikan'izay zany mamaredy amizao zany artiste ny AS Production. AS Production io zany label vao misokatra zany de vao mirecruter artiste de zao zany za zao zany artiste ny AS Production fa izy io zany mbola andafy agny fa efa miasa zany zay le artiste aty Madagasikara ary efa isokatra tsy ho elany studio mbola tsy studio zany amizao fa sita hoe contrat bon no artiste zao asatsika fa efa isokatra tsy ho ela taogno ty zegny studio AS Production de ao zany zay miasa. Dikan'izay zany mamaredy artiste ny AS Production. Marigny zay sady tetsika misy zay ny amin'ny clip zegny ny voiboaka izay fa ny amaraparagna koa izy efa mipangaresaka clip zay tsika question raiky parapana azafady nefa matetiky farany boko misy farany ny olo rehefa magnisan'ny critique ny mamaredy koa ny amin'ny Facebook agny saiky fity fo misy irana zegny any nataonao aby regny misy olo hoe mamaredy ino mahatonga anao tia fity aby re miaraka ampanakanto aby re mahatonga anaty fity nataoko voalohany moa zany fity niarako tamin'ny Kakajo. Za zegny tsy haiko na tsikaritra anareo na tsikaritra ny mpakafy fa hira ataoko fity zany presque karaha tian'olo fogna tetika nanao featuring zany araka tamin'ny Kakajo anisan'ny nahaizana zanako toliara jiaby ana featuring naisy Kakajo. Après koa za nagnano niaraka tamin'ny Mirasoa nahaizan'olo zany faritra Ambanivolo koa. Après moa za nagnano tamin'ny Gia Taxi igny nahaizany faritra avaratra jiaby ana ahaizandreo ana amizao. Nagnano koa tamin'ny BKMG ahaizany Tananarivo olo jiaby ana de nagnano koa tamin'ny Dior City tegna ny paritako izy koa zany hitako karaha mety amina le fity fa tsy hoe za tia fity karaha mitsika miteny zao maro artiste demande fity amina mitsika mivolagna ake io fa za mety zany teny hoe aleo amizay zany apetrako le mamaredy za amin'ny taogno 2024 ty za tsy miteny hoe za tsy hanao fity tsony fa tsy maintsy mbola manao fity fogna za gnelakelan'izay fa izy moa hira bokako io hirako zaho voalohany zaho raiky après ny fitiko jiaby igny zany zay boka rapitro io za raiky
tsy hoe zany za tia fity fa za mihitsy tiana fity zay zany le satria anao mamarety ivahiny teto amin'ny point carré ho an'ny farany ty tiako asevanao afitra raiky voalohany satria izy ma zegny amin'ny fiainana misy olo zegny tsy tena magnino fa io tena tsy tia lofo azonao le olo mikritika amin'ny Facebook aby regny dia ino ny afitra anao andro igny ary koa ino ny afitra anao any zegny ny mpankafy anao ny amin'ny ty resaka réseaux sociaux toto mamarety bon voalohany indrindra aloha ataoko ampakafy raha nisy angamba n'olo farany nikritiken'olo tamin'ny Facebook tao dia zaho na za mbola tsy nihira mamarety ratsy sarinday tsy même geste ratsy hira eto tsy ary ny asako loha ary igny mihitsy natonga zaho niaizaka tsy asako loha moi je m'en fous tsy asako loha na de kely zareo magnano commentaire io za mitokiky misy koa sasany malahelo mamarety courage non t'inquiète volaniko vao maika za niaizaka za amizao tsy miteny za fa karakory na karakory fa hitako mba miresespect za rô be vavabe taloha regny amizao ka zay zany miteneniko ho an'ny mpankafy anahy nareo za miasa alohan'ny vavan'olo zany fa raha vao misy raha tianareo amin'ny fo ataovinareo amin'ny fo ary manaova soa olo aleo aby anao manao soa olo ataon'olo ratsy fa io olo magnano ratsy anao igny tsy maintsy paye vandreo très cher ary matetika ne olo mikritika anao reny farany tegna tsisy raha pare dia zay dia hoanao hoe zay tsy mankaty anahy engane nareo mba ankaty anahy eky efa ho avy hira vaovao ho avy ny zava-baovao entiny mamaredy fandalovagna ny ambony tany longo dia andao tsika ifankatia pas la peine antsika ifankahala zany sady nareo reraka fonko ankahalany mamaredy zay aloha mamaredy apela matave vita kadia izany antsika mamaredy andalo teto amin'ny fandarana point carré miafitra anaka izy koa sendra fanodry Gervais dia tsara aminazy tsara amin'izay anao volagna izao anao volagna aminazy karaha zay ya matetika koa zay fanao tsasy ty anao zao koa anao tiako fo koa volagna aminazy any koa nareo fanao zay koa raha zay dia mbola risoanao zay mamaredy dia isorana koa ny roa ato amin'ny soatel zegny any nampilingatsika ty espace ty fa tsika tafatafa miaraka mamaredy teto igny izay ka izy volagna zegny hoe iboaka amaray ny clipnazy vaovao le hoe velogno tsisy anao za velogno attention mosana misy nono io dia zay namanko ny fandaranatsika ho any magnaraka koa veloma samsara atsika jiaby saveo meva atsika jiaby até quase te meto matatu, mas me tombe sanando. Só que me pede que só te falta feliz, lança na vida e foco, também não deve tomar. Tu te queres te acusar, isso nisso só que manaca, tu te queres te acusar. Asa fala sa
Oh